سولين محمد امین پیامنی رامل شامل گل منه سولین چه زانیاری نور جمع درباره و سردانه ده بلد البخوين دمات باش بي اف جفينا دويما كود في مهيدا دنافرا سرو كوماريا سوريا دا و فرماندار گشتيه هزن سوريا ديمقراط كو بيكتي للشاما باي تخت اف مزنترين شاندا وشاندا هري برفرها كو بباسبوريا حمد دوسياين جريداينا ناكوكن يانغو هند نافا وي انتجراسيونا كو دنافا حسده و ریوبریا خسر و حکومت سوریه دا چه بویا افشاندا کو ایرو هاتی بر بشامه و نهاجی حاضریه جوین تینا کرن بپسپوریا اولهی هگر ام بحثی بکن کو او هجمارا اندامن اسایشه کو گرکا تبلی وزارت نافخویا سوریه ببن بجنا و بخورتانجی كونها او دوسياوي وري گفتگو کرن و اری کرن دناف دا کو تمام ببي او دوسياجي جبركو هجمارا اندامان مزنا او کسین خودی پلا بلند جین ناوا اسایشا ریوبریا خسردا او جی گرکا دناوا وارت بین وزارت ناف خود جه بگرنجی و هم جی هگر ام بحثا او سربازی بکن لشکری بکن کو گلک دوسیا هنا سرماسیا گفتگوینا راستا فرمانداری گشتی راگهاند بو کو دوسیایا تبلیبونا حسده بتمامی بداوي بويا اللي ازت شن مجارة جبوا وبيجم دلبخوين كو او ناهين سرماسيا گفتگو انا وهين جي ناكوكن انترنت شو سولين محمد امين دخواست بحثا او دوسيا ناكوكن دنابرا هسه ده هزين كردي يعني هزين سوريا ديمقراطيكو شامي ده بك احتمالا كمزنا چارنويسا يبجي با لوايا عفريني با جبركو مظلوم عبدي ده هف بيفينا كده كم الجلوي تشي كربو قلت او آمده كاري دكن قول لوايا كي جبو عفريني جي آوا بكن سولين انترنت تشي بويا وهفالي من دبيجن تو حاضري كرم بكن بلد البخوين بحثا وادو سيايات كرغو اويت هين سرماسيا گفتگوي نو هين جي ناكوكن هگر ام دس بي بكن بدو سيايا او لشكرين جدر بي لواءن كون هال بارزگاه حسكي وكوباني هاتنا تمام كرن هجمارة كمزن يا هيزن سوريا ديمقراط هيا جي خود ناف لواء دا نگرت نجبو ويجي دا خواسته كرن كل لواء كنو چه ببيانگو باوايكي او هجمارة حسده تفلي وزارتها برگريا سوريا ببي وهمجي او شرفانن حسده يكو عفرين نالو بارزگاه حسكي دمنن داخوازه كفرمي هاتيك كرن لغوري زانيارين تايبت جاليه حكومه سوريا كوش بوروداوي راغهاندنا كو داخوازه كحسده هيا لواء كفرمي تشي ببي جوا شرفان حسده كو عفرينينا ليل بارگهن خوا لبارزگاه حسكي لجه خو بمين واتا او هي ناتيا بشتراس كرن كو او لواء او بري خو بدي عفريني يان قويل حسكي بمني لي حكومه سوريا او كتكسكر بوجبو ما جدري ما تايبت كو داخواز او کو لحسكي بميني مجارة دوسيايا يبجي راستا بشنيار جالية يبجي وهيا كو بشتي رد كرنا تبليبونا يبجي جبو وزارتا برگريا سوريا نها او بشنيار جالية يبجي وهيا كو هزن يكينين بارسنا جنه گو تفلي وزارت نافخا وك انتي تروري ببن جي خو بگرن هينجي او جي سرماسيا دانوستاندنانا و گركا ايرو او فرمندارن هزن اسايشه و فرمندارن يبجي يكو حاضرن دويشانده دا گفتگو بكن لگل وزير برگري لگل وزير نافخا سوريا دا كو فام جارب داوي بكن واتا افشاند نتاني بيك جوينه لفرب داويد به اف جوين و بردوام بن بوا دوسياين تايبت وان كسن بسبوريه حركه اولهي وسياسي والغوري مجارين جودا هگر ام بحثا مجارة خوندنه بكن دلبخوين مجارة خوندنه لغوري ريوبريا خسر وهسده او مجارة كو دانوستاندن گرکا لسر نوی کرن کو اریا نایا جبرکو او تکزد کن کو او داخوازکا فرمی سرکت کن کو زمان کردی وکر ریباز خوندنه بمنه نوکا واناد هندروی ریباز حکومت دا گبزمان عربی بلی حکومت سوریه و لگوری وزارت پرورده سوریه جمرا راگهاند جی بریانها کو پرزگریکا وان نخوندنا زمان کردیا پرزگریکا وان تکنیکیا لگوری ریباز خوندنه كو او بسبور او هجمارا مظنينا كو ويري بازي حميكي حاضر بكي يانجي ازمونا ويبتشا واي بيك ببن بيك ورن دمن بيش و بيش روجي دا لي
ریوبریا خو سرتکست کیک و مجارا خوندنه گرکا سرکبه گرکا جه نو نخواره هگر ام بحثی بکن یان جه نو نپاش جبو ویجی او مجارا کسرکه و هندروی وادان استاندنا لو ما بحثی جی کربو قالك مجارين دي ترجي هاتنا لسر قفتو قوي سولين اف جه كتلي ازنا الشاش من صحة الأمويين أنا قادة أموينا قالكي نافدارة قالكي ناسكرية شاندا كردي جنرال مظلوم وهوالين خوا دوي دارينا در باسمون بلد البخين جركة دفرة درباس بن لجو وكب قناغة كيانجي قافكا أو لهي واش بشت فرفا بشت كاميري فدبن داكو ببنا برب كوشكا سروكاتيه فجبو ويجي جبو أو لهي وانا زيدا برب باجار فنابن لي لچونو هاتنا وان شاندا برب في قادة أموين فدتشنتين بله جبر كل جور من فيمكر بري ورم بولتاني وبروتوكولك مزن و فرمی در باسی شامه بونه و چونه کوشکا سروکتی سولین محمد امین پیامنیر روداوی جه صحت الامویین جه شامه